Tina, klik subscribe baru tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Mak, oh mak, mak. Digaka pemaku pa imang. Dengalin di. Oh iya, digaka pemaku dengali. Patar perputa tengah Jadi, magni plendi. Atau kau nak play di bola tama bani deh. Ajan di. Memang ya mita mah betah. Tapi ya dia lo nandre cerita tuh kampungnya. Lebih aman dicerita daripada ya lo nandre. Upa. Mak. Weh, na ulfa teo ko pole. Dendre wacan ne sapa ko mapa mulai le masu. Yo mane muli setengah benih mani. Menengku di sapa kama namu lopo na. Bisa matulelangnya lisu. Iko na ulfa magbicara ta. Igo bas bagur-guruk mapa ko tepede domu. Ya, gema iya mato. Weh, wah, kurisan na kakek sularana. Iko ulfa pada betah ko ta. Papa dah lebak ko penjahat di televisi. Tapi di puang, dia upung lebih cerita. Dia ne betah nak ta. Mapa kermeto lah aku makokoi. Sedangkan iya puang. Nulis tetangga kat tasa kak tu mau betah. Tapi alhamdulillah lancar betul sekeriku. Iko pa imang. Dengali puang. Ah, pa imang. Dengali puang. Dengali. Ah, pa imang. Dengali. Pa imang. Dengali Pa puang. imang. Jadi play bawa puang. Itu ne jaji. Iko na ulfa kurun manre. Dia pemak. Ya ruli su pamelupu kak. Itu mapu. Ipo malisu ko malupo ko. Kenapa? Tabe di puang. Tiga kak manggalo mandre. Pak yang putus sedingnya. Oh, dia tuh pegang pur manre. Iya, dia puang. Lo mau ke manre andre wari. Itu di lalu puang. Nandre warga nandre. Dia tuh ke papa na kita lumpun ma beni. Kon pole emeh, sama tahu emeh. Jena pale puang. Pesan na bola mandre. Pada dia putang nasi di nandrita. Lo nasi di joli. Dengali, kualita. Iyo di. Kasih dindi. Ikul pa. Agit malah mata pitu tuh ko ada pagaja ket mata pagang kana. Oh, terlambat ki mak. Patalunin ru gajah. Aga masuk pa. Magata to kul pa. Kode, halo gajah miong. Anak Ada iya. tipin tuh mak. Anak iya. Upacara kenaikan pangkat untuk Saudara Rustang ST SKCK bersama dengan Saka ST BPKB akan segera dimulai. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Cek. Dia tak nuni makin di. Tabi puang di metu gagas salon na. Oh. Nah, guys, beli batuan terong apat patat to dulu. Amanat pembina upacara. Istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rustang, Saka, nasaba apura kamu tulung. Engkani ama de ceku. Lopen re mana pangkamu. Pak Sande na dia mu tulung ngai tuat tue de. Nule dia nak gagat tato ke dia lomu he. Nule kakaleu kutu di mundrimu. Ma pada mu giling. Nule los ko maku tana de. Manang kaku di koburu e monro di pendre pangkai. Para lungi sesaka Rustang. Barani ta mana ko kuito mate. Makada isaka irustang mendre pangka na yasoy. Purin pala di. Lebih dan kurangnya pakon itu. Siap. Gerak. Prosesi penyerahan atribut untuk Saudara Rustang dan Saka oleh Bapak Kepala Desa Haji Andi Sape Pranowo ST SK Eskadol Bea Bea 1 2 3 4. Jadi mako kesaka, maku tanah tahu deh, aga pangkamu, akar koce di kiloro. Nah, siap, waduh sah. Sedua kali sama teri. Oh, Chandrina Saka, Deng.
Jom terindok. Dia boleh perang Pak di Sabah boleh lalang. Sebelum aku tahu betul, nampak aku minta hasil angkat pangkat na. Jadi toba kilo ro. Oh iya, hansip tak idin ke pangka na Pak resmi meto, terdaftar meto di Capil. Yang ke Bepom na. Mana kan? Aku saka, kata orang tu tapi mu, sangku rasad na. Ati dulu mu ketompangi, Pak Terenga ngameng. Siapa desa? Stang! Siap. Ipo, Rustang. Dia usang kesang ke boleh mendek cedi cidu. Pak teman ki ku masih sekolah. Dia jima aku ku pangkamu. Cedi kiloro, cedi cidu. Siap Pak Desa. Dia boleh candri mu mbek. Siap. Dibawa kok Pak Desa. Wah. Apa candri mi ku pada entet mata tanah. Gue dia alat teri, nemu tu na selepa pangkana. Kau dia tu nen rega jinna, dia tu negana dia kemajara ngerisang. Wah, itu si candri mi ku pada asukruna. Kira mi teh candri na sakai. Cedi bawa kiloro mendre pangkana ro, tak tertarini. Siap. Lis pau tersi kaki Pak Desa. Emak kata nito senjata di Rustang. Tapi pada cengi aku tutui apa kue jawab bumbungan ni. Napa macam mu tak pelok mati mbak kan jak lalu. Siap Pak Desa. Aslimu ya Pak Desa? Wah, asli itu maka dongo lo kak periku palsu. Dua ni menitu nangka oleh Rusia. Dia pelak pelurun nah. Hah? Nangka tu? Dia pelurun nanti. Ke. Nah cul-culin ada Pak Desa. Iko cerah aku lo faham apa kue. Pelurun nah. Rustan. Itu tembak tanya peluru na poko. Samena. Itu saya polisi deh. Kau tembak lo biasa tu. Pak samena lo laparin kelingai. Napa ni itu gelona? Tak cica mu pasal di ke rumah lepuh. Acara selanjutnya, Mapasi Kerawa. Mana kalau Mapasi Kerawa? Pas satu di rumah Pak Boting. Selalu baca itu Ibu Desa. Acara selanjutnya, prosesi penyiraman. Oh, udah melampai sungai mua. Nawadis komendre pangka amce di lope. Tunduk korana maja mana. Berawat di toko, mendre cedi cidu. Si tertutup mana makun reye. Di sebawa ni ko. Megal ada we matamu. Mana kau tahu nama mat pusaka kapan gesok to teriye. Acara selanjutnya, prosesi penamparan kepada saudara Rustang dan Saka sebagai tanda kebahagiaan. Masun senyor, lagi dia lagi. Pada cing ni bas tamu ku tu. Mis semua, ia namu tu biasa di welo di lantik. Pak ku ni kau mon rukunca na. Siaga ke toha derek kue, si kotoroi gana pala pak di runtu. Siap! 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 Pada saya, telinga kepada saya. Pada saya. Siap! Telinga kepada saya. Mulu baru stang. Siap! Rulang kecil tu. Jemu karula pasaka. Rulang. Menaiki abang, apa mikir maniku sila lona? Lisang rulang. Papulay ko mo ko boleh. Mulai ko pangampang perang ka. Kecil betul. Tadi kapre abang, buru ko sa tepel lah. Oh iya rulang. Wah. Kadang pengakon kesalaku kecil betul. Kecil betul. Silada kak dilala masa pawa sebeli suci si muni. Iku plemak dari ki abah. Ambonai na. Lo ko dulu memang pasaka. Pak mengilu mana sedih kebutuhku. Mah aku kau bang sesak mau sedih. Iya na. Liwa sesak aku.
Oi, puan, ala ni siapa aku? Dia ulah minta bersisa. Arulang, ayah nasu menilo doangan mati. Tu asu. Bah, jen isi jajar sekuliah mah tak tambah balu samu. Peti aku sedih lo jampangi ku. Kecil mau apa bah? Iyo, mau kecil mau pak. Bang, kan 10 menit ye. Dia tu masih sah. Buka je lo pintu nak bah. Kamu malaikat lo tahu mak malah kok nak dia semula. Berlang, lo kena timur lah yang memerapi kak. Aru nasi tamu, dapat jujur kaki pasangi. Berlang, berlang. Lo kan di mana? Kata malah leng, wang kelingan tak gore abah. Wah, jana. Udah nanti lo kan. Ya ban di mana? Apa boleh tak mulu? Harus dilalu dia apa jangan si gur-gur. Ya aku mapa aku ni rutuma tu cabuk asa dimita. Wah, iko bos sembaratu ditunggu po. Memikir mi den riaba dilaleng. Tahu dia merapi kun di mana. Maka dia satu lota. Nari ko mita ko tuma tu memikir nak kiru ya nak turu pusana. Dia ni minta tu. Ya kak. Jadi magni pala bos. Masa lo kini selai abah. Sapar aku di mana? Ini rupa tahu tak dulu mana tu dia sangat mati. Oh iya di mana jo kono sapa tu macam mati pak tanah. Napa mau di mana kalau lo nak di kampung ni? Itu aku makai. Pak itu tu mati di mana? Di tu di mon rumit tak ada di bola. Ini di megal ada waktu lalu. Tapi bos ko jok kama kokoi. Tipu mama tu colori ina napa dia pendapat tu ya abah magi ni. Sekut tu di mana? Ya pedangnya mak maka dah akarnya walau ku di kelebon nak. Ku pergi celuri nak diterjengi patu. Aku ya wen di mana? Namun ku pada pendapat tu ya abah dilemak tu. Intinya ya tu tahu. Pada magati di sobu pada magalo. Di sana pergi lo menteri lah ada di mana? Matu pi patu pi apa napa ku teri? Kalau amu ku matu teri. Nanti dia gawe mata amu cerita ku tu teri maka dia rodo malah mati abah nak. Dia nak teri. Gitu ya boleh mau lemak. Iku bawa tete ke kemita tanah kosong namanya canding ngati mu kutoni ke rumah kaira. Jadi nak boleh bos. Iyo. Astagfirullah. Ini perjalanan ke pasarnya bang. Anakmu ambo nai. Tapa anak dilacero. Untuk magati rolang. Jadi macam jenis batu luku. Ambo nai. Tapa dilacero anak ye. Mang pala ke kipas tanya bamu. Lo kempunoi. Dia mi cema apa rumah ni ursu. Dia enggak misa. Gemursu. Iko malah tekolok ka. Nasuruh kambo na mak. Sapa rapat timpa tani abah. Iko mago ngabang dilalin magaga. Atuto ko, iko bilo doang ngabang mati di ko di olo. Malah, dia nak play menjauh kendi. Dia tergeram gagi apa dilalin. Nasi kuma tu din rumah kada. Cebo na miti abah. Iyo, dinre cebo mi mekak. Tapi ko yang mak sedih awoloi. Tapi dia sedih sepop. Kamu tahu kak, salah tu kak sedih. Iko bos, dari tona din re. Di tona tu dak kada. Jembit tepang mana-mana. Lo kati malah sahabat timpatana. Angiranya pakai mesti gie umkannya. Aku kematan bonai. Wah, dimlokan di malah. Lo keno. Wah, ya mak jana. Lo keno malah. Wah, malah jana mu joka mecesi mar juang keling. Jangan kelingan ani, lo keno. Mang, ni. Lo malah. Lo keno. Lo kulihat malah jangan kelingan ani. Lo aja. Lo keno aja. Iko na ufa, pada cengan pe ke domo. Nagar kama tu tahu anak na inda. Jandem na pakko kada ona. Magawi ma, ini ma pamul sedih suani mana natu ki. Ko cara na dewan na sewani mene ko ampara ko. Di mas selera kafe, nang bigo mata tue. Meresawi di na kalau kita pada riolo nama kukoy. Riolo. Buka mata sulat am tu. Kos terjera ko di pajai. Mending kalau ki jay, nawatung ke sape i. Mako ke sularai ma, pada kape pada masulian lina. Iko boleh baul pa. Iko dia sedul merek ba bicara. Kebeli balik ko.
Mak, lo mata to di. Dia to kumata to ko Ulfa. Nulelong mo pa ko mi ta kadena gaga. Mak. Wah, jatuh macai, mabong kak. Iya Ulfa, kung punya mo pa ang kalinga dako. Iya, mak. Cek di pulau pidako ah. Dia tu merah selo pa imang. Maneng ka mama ge. Dia pam kala lesa dewi ita. Selo kana naro. Ulfa, Ulfa. Ulfa. Apa kau pelik pedih nak keluar mata tu tu pedih pedih. Deng Ali. Agir pigo tu deng Ali. Mata tu kan di. Hi, mana ke pelelem pali mana jadi kosong. Kau ya lari nih deng Ali. Padi karena gitu. Setengah mandi. Lempak sedih loki kau je deh. Balai. Tapi dulu lepas terus, pak liwat pedih nak. Liwat pedih nak. Bahaja pi lepas terus. Ama, mege gitu dikenang kia sudah ngali. Lo dia agen di. Nama kalau dia ngerti deh. Tadi lempar lima. Mapa kau ni kalau cenya dale. Ikon semua kau mamu lo kau ye. Dia pidangi deh ngali. Pada cakata merek isi runtu. Iko ya makat tu. Agak si malam cerika. Dong ko petati mo nito mo tong bicara. Iko deh tami sengalem dipuji. Hei, asapur ko pedang. Dewa dikise puji. Payah macuna. Heh, wasupur ko pidang. Mate karo pa puji dah kita umuro. Pemakan kau puji ka. Hah, aja mereka bicara. Kau polis kau antar aku di makmu. Ulfa. Ni Ulfa tepo le. Wala sa dun deng ngali mak. Aja tersalah pahali pun. Alien tolok kakak. Mikon. Iko mula ni tersaleka. Terlalu ramah bicara lagi meniko. Aku cukup boleh suruh untuk pa imang. Tabe deng alif pun. Ya era tu. Mah cedi-cedi yang siapa tu kak. Arok madi kesi. Arok. Aku malu tu pada pergi pa imang. Puji. Arok pun. Madi kesi. Iya mak, magai ko puji. Astagfirullah. Ikut telinga kau. Mana kermu puji? Tato lato ni. Duan rupa ni gemek nah. Arok pun. Madi kesi. Orang tu pedang ni. Cinya bangsa ni jalan dia mau puji. Payah lah anakku. Iya, Pak Imang curiga sedih. Kepan-kepan dengan anakku. Oh, dia tu puang. Yang itu jama dia nak jam. Lo kak pakan makun riye. Nama aku mau tu ye deh. Selalu tu nepe makun riye. Ulfa ceko. Anak-anak iya. Yang kurmat panca darah. Itu leluran ni. Aku fapite ko. Iya atau Pak Imang? Lebih rada ngali mak. Ketong sana dia mang kelinga ada. Agak nemu puji roh. Nanti kamu dele. Iya lagi tu mata. Di kapal 7 kumitai. Aja pak tu lada kak puang. Mesiri kah sedih. Enak. Lo kena di makmu. Belo deh ngali. Di puang. Digala lo kasih puji sebana ata. Peko carang. Belo mak. Nana itu Mas bawa deh ngali mak. Si lisan. Tadi sana. Belo mak. Astri tu nana lo kau puji tadi puji. Mas bawa deh ngali mak. Beh. Mulai naman jadi santro kopi madi. Aku mau pakai pemang. Luar sadar tu jemang. Ini, mangkito sini pejam cimang. Ditapu kami no di celenga meski. Naiko. Mana kamu lu mana wiri matamu? Aga sampai din ku tindro. Dapat jalan pas yang kita ma. Tapi ada itu. Makan nih. Gue deti. Si Tony din ku tindro. Oh, udah itu sana. Iya. Iro gue deti kepanjangan na. Gue din ku tindro. Tapi aku datang ke komai. Yulpa, anak ni. Dia wisengi. Magar na puji lada ka. Angka kako ye deh. Siapa tahu dulu pasti bokor ka. Oh, maaf lo suka disebut orang. Madam kayu bawan nih. Dem cantimu. Dua lo Sandro. Masa lo kepesi kawin aku lo tolato. Dia belo. Iya mau pak rumah tu Sandro. Nang sama tu aleku. Ni ulpa wala anak mi. Tapi tetepan sih dia kayak di. Tapi ku jamangan. Atepan ni doi ku ipon. Iku na puji aku. Tapi anak tak lo di pelamata. Bicara dia kok gak kedean puji aku. Bisa mau pak. Tapi anak taruh doh. Tepan ni ku dui. Nah iku na.
Sa. Bah, gelo-gelokin aja mana? Ada 50. Tabe mana lupa? Ada pek sih meh. Tabe, iga satu tukang na yulpa. Ulfa de perjantia sana. Oh iya, aja puki do mecedi. Iya. Saja dulu di teh. Tang laksana aja nata. Seperti itu. Aja puski dulu do mecedi. Sama di kanangan nata. Cek di bawah. Aja puski dulu do mecedi. Tabe, tetin sekar tuta. Iya, purni beta. Maju tepung aki. Jatuh tepung. Bah, galong ko tanana. Tadek yui, tadap tapu toy. Tabe, at tabakan 50 ya. Ili loki macu atau loki lari. Jadi lo Sandro. Masuk na iya mabuto ki. Iya, paya dulu 5 buruk ko di apole. Jadi macul-culik ki dolo. Kanya mo cai, kung ko Jakarta mo lari ko. Si Jakarta. Ditagang kium mo, lari no. Makasih. Anto iya, sampingan. Jalo sena, saptong ke di pole. Di taga ke pole. Magi lumu pulang cuma cule. Jena, pesan mata aja. Iko cinya ko Sandro, Pak Boto ko. Oh iya, taja muki pole di. Sudah terlalu muki. ST2 pisang goreng 1. Tapi tante bi. Aja na. Mana kesilat desi ki. Wah, deto. Apa mato iya, kung ketemu leku pas tu pantre lolo. Tante nih. Bismillah. Aku matung kosok komai. Aku tahan nih. Ke pole. Anu Pak Sandro. Lo kapolo mate nakku. Jangan upidang nggak. Pesan nih. Ala kowe di botol ujap pingak kok. Oh, dia to nagagaw TV wa Pak Sandro. Manang kalau aku susah. Ang kanabalo na naidumundre. Uwe mo jadi. Weso to biasa. Uwe biasa sih co. Lo kapak kebajapi. Tapi pinongannya alamu baja. Mari tuh, pura nih. Iya, pura Pak Sandro. Wah masih lu kapas Sandro. Wah selalu ko mati. Padi paja mau mengorok. Wah, aja nang temu seleng. Iya mau ke metro, kong ke poli to yuk gelas mo jadi, pamudek Kak. Tabe, siap lo aja ya. Kalau nama Simang. Wah, aja na. Pang kemudian kena cuma ke Q 50. Ya itu mama tuh doi. Oh, terima kasih banyak. Masih mana, Ple? Iya. Tabe, tadam pengeka, kemubok pada itu aja. Agar Rodi, asa maka deki permanen nih. Sanggra sebeste. Napa nih kategori di alo ini 2. Iko, waso kembek Sandro bawang. Mabulu-bulu toko plekna. Iya, jadi sengi kah? Aye. Tunggu-tunggu ya. Jual gorengan juga. Iko, dewa di kumapa ketu. Pamu tipe-tipe keseding. Kok Sandro tono, jangan mabulu-balu. Au, jatah apa ketuduh? Pasan rok iya sampingnya tuh bawang. Bulu-buluku pokok. Pasan re, kada 7 kada dek. Itu asli bulu-buluku, matan tuh sarona. Bego bicara ke Iko. Wajan ya, itu di sana. Masih bilang aku digauti ya doi. Ya sih, ya si lo wajai. Ikut tuh. Kira-kira kamati ikut tuh po ini, payamong kusoko. Mana po ya? Halay. Apa sih? Aku mau lah. Malala ka. Sebetulnya token ganda lisu, mau ngejatuh tenang di mundri. Jena, mapalo mati ki bawang. Necodi talang kosong dalam apa tinggi. Tahu, macai ko. Tan karedi sedas pengusaha. Bos, kapo minyak. Doko mali, sedang ngelondal le. Dengali. Ai, nada mutulah sana puang. Pang ketus makan di mate. Nero akka dah, urene gati, nawa di si bokore.
Tapi lo mau gini itu we puang. Pabiasa tu mau pakai dede tu lo minum ni. Ulfa, ini mir tahu nak, supaya majani tetap ana pa ima. Kode yang fang rasa katu, mau bianga kasih riku nak. Jenewe winu ni mak. Pada mau tahu aga tetap geretawi itu dengali. Tahu dengali. Sandro, ini nih hati. Aruna kedira kasih mata. Oh iya. Kan gitu. Ini dia mau cedem mah. Mau cedem mbak. Insyaallah puang. Kepurni nu ya dede tu. Iya, dan podo. Ini japa sedia nak mampu jelas tak lato Lupa. Ingker tamu pemitu pa imang. Gerta tuh. Manggil Sandro, kita makan di tebak betul. Oh iya puang. Beli kapal lo di pinu ciceng. Tebak-tebak saya minumnya. Coba saya tang apa emang? Ingker tamu pemita. Pak iya deh untuk kepang. Iya mbak, dia mau gerta. Pada ini si tanya wita. Alhamdulillah, makan dari itu mbak tahu Sandro, amali kau tuh. Pantas sama kena apa-apa ada setang. Iko pelit tu dah aku tuh. Iya mak, Sandro metu wita pada si tangi. Pako dengali tetap gerta wita. Pandalaku. Dek bah nih iko. Sana sapa Sandro lain. Agak tahu untuk nak kandre. Jalo puang. Lah bukan lo jumu ciceng. Sabtu napi kalau di Mesei. Magani, ingker tamu pemita. Dengali, pada mau gerta aku tak wita. Tanya katu puang. Tangan sih nah, ingker tamu pemita. Iko Sandro, dia tuh masih bumatuan nih. Deto, pada waktu apa sih yang malam minggu? Cocok nih, tadi kamu di bulan. Si kolonel yang calaka, dia apa nggak teka? Hei, kau tahu mau dah kandre? Jangan pacal sama tuangang. Kalau si jagru ke, dia usoro. Om sedikadi. Siap sepeda? Kok ya pada semgelo mo? Pak macam ni mo taban na. Sama jim pada setunjuk sepeda pak magal rawak na. Mau cote ngani sepeda tai di. Macam ni Pak Desa, Pak dia pun janji kami yang sepeda ye. Nak kungki Pak Soekarno tama di bone ye na pake. Soekarno gemure. Soekarno presiden tak? Harus pamulangi? Tanya Pak Desa, Soekarno pernah tali be. Wah, di mure tasele ngika. Kuasa Soekarno presidennya. Nomor 10 juta awal itu. Kualina punane ye. Pak Desa kelas sono bawa macam-macam, dia nam gelo. Ya sama gagat tundi masalah ni kelas son apa asyik mitan ko ake dia tenaka puni gula berkang kali se kalau labu jonga. Aku ni boleh mure. Sialo kiri-kiri di balukangi. Ku ya Pak Desa jadi juta. Wah, sudah lah, dek mure. Kurang ka cede 700. Oh dia non le Pak Desa. Sebab kapal pesan untuk mak jumu baru ku 3 juta na. Oh. Atau pak ni boleh mure. 1,5 juta nah. Ya, ya na tu. Masuk nomor rodo di lebih 100 di tanah lo balu. Bulu kan 500. No. Kuwi mau tangke sekolah lagi. Tapi murah pas tu 1,5 juta kau ini. Iya. Pakai selamat di. Iya, kasih lengan muka di keluarga. Paling murah. Iya, hati-hati ki. Iko agus mo pigo. Beli ka sepeda di. Maga pala dem pida-pida kak. Jadi si aga melirangi. Iya, kau pada sa. Tuh kak. 1,5 juta. Iko kopur ko gajiang. Nama kata Niko doy. Sembar sedilo muli. Mana ke sepeda dia 5 juta? Mana kata sih tekan itu dulu. Dinulay meli aga-aga rumure. Ko day na pidaka. Lo ka naman taliso na. Lo mure. Jolo Pak Desa. Jolo mali sepeda Pak. Ngali dia tu. Oh iya mure. Kado sesuatu sebelah. Oh masih di kasa di mure. Oh iya siri ni begitu. Pada sebab aku tu wajah na dia ni jahat dia lah. Bos, terlalu matu barang-barang dia ni. Itapa anak-anak ipak kutalana ini. Dia mana ni etik itu berjala le. Panap tu mapa muli jema-jemang. Nak kena no abat-abatang. Kan yewe aga no kita raya bos.
Jamu dulu peli semua dulu Malah narik ku dia pelik na lisu muda lata ya soy na rugi ki. Liwa sukruku ya pan kepesanan nenekku. Maka dai nak narik ku baja sengaring ke usahamu na rugi pamulangi. Insyaallah dimundri-mundri nama tujuan itu. Tapi ku rugi kimat terus bos. Bangkru nih sen nasi tang. Yak demo setuju playnya macam mangga dia aku tahu lepak aku ketuang. Nam tuan tipe cerpat dulu. Ya peli tak pemacai bos. Kamu aku tanam Kak. Yang kita tu pesan nenek tak. Ya kau balu balu ki. Apa maja perlu ki. Oh dia agak pengalih lemah ada perki. Nenekmu ya nenekku dia tu kena rampai sekarang maka dah aja peruseng. Maka di bawah ya kalau kau suji na akar esok. Jemon ro di belang mil 2. Maka sih kau pengen wa mana? Ketua Sempo. Anti pecah. Namo ditendang, namo diluta, namo disempa, namo diliki dena repa. Anti pecah. Ngabulu ketua sih kok. Oh iya Pak Desa, Bu Desa. Angkai bosku boleh Jawa, nah suruh sih Kak. Mapalu ketua, maka daka. Oke sih, talo melomong kasih dan delinga tole. Natanya bawa ketua ngubalu Pak Desa, Bu Desa. Kemana ngisinin neta katunge, sandru besi, pundur luka lose, ketua sendo sampah. Siagalin na ketuamu. Jangan mali ketua. Ya matul mali sepeda cuma hati menikuha. Memang, pesepeda lo meli deh gak boboana, tapi semua motor meli. Hanya ketuanya mega dituju-tujuin di bola Cocok Bu Desa, apalagi yang ketuanya asal Andre aku bola tak. Nah capu. Insyaallah dia nak megaya ketuanya asal 20 mau mondro. Oh, cocok nih. Alana 2 ketuamu. Endi, jenewe dulu si teperi he. Paina nak 2 lica deh, ku setengah-setengah mbak tepemu. Tak galak ko. Galak. Aku jalan main. Kedain kena ketua ni. Pak Desa, kita memang ni nak. Mati ni. Ini Andrina. Mandi malak nak nenu ada pengak kau lewat tungkai. Iya tu dia lo merko silong, pangarasu ko. Ambil malah madar. Maga ni. Murapa dulu nandrimu. Iya. Nih repa ulunan riku den repa ketuanya tan relesin ro. Patun ditulis lah. Ambone, alana ketuamu 2, sialin nah. Si anu Bu Desa, telu si ratu. Nyepi koceran tadi 2 menit tak mau. Mana kedua bawang. Harum kamu tuh tak teh. Oh anu nomor 1 ro. Jadi na pula, kau beli ngaka. Koceran ro di. Ya dia tua bulu tak cedi. Aku bani pele. Paya dia tu mereri mah balu. Ala bani 100 na 2. Tapa ni je betul lo lepas bebe bini ku kamu tok katak to dia lo na. Pesen ni wedeng, kayak macam nalada kalau meli. Nampak nang kapak balu, nanti pecah di kampungnya. Bos, tambang Antoni itu si Roy. Itu nguni yang mati. Yo, apa itu? Yang di sini. Kok kenapa kerja ni si mati lah dong apa ya bisa mana harga barangnya. Aduh, ngopat tu ni ketuanya 200 loh. Kesini nak birain si Roy. Mencapai Roy, di balu si Roy, terlalu sabu doi meruntu. Bisa ngai bos. Lebih bisa ngi kok. Nang kelingnya. Terus. Oh santai. Demo rasi kong padilah mana lalemu selama purki di lanti. Bos senior, sedangkan sedia cek di bawah wesa di selangkapku. Wah mana sadi padila leku? Malah ni ko hidi senior. 2 tu Ya nerwakan ya. Bawa ni ku pak cedi mo. Iya, iwe cidu po tanah. Papa sedilo kan semua. Ini betul-betul kisah ka. Engkau mau terombo alena. Matau tahun ni mondor di kampung ni. Mabela dia lo manca ji petugas. Apa aku tutu betul pangkan. Maga ko, yang singgung. Nah dewe maka dia disinggung. Ko, nek patuju ku ya asus gitu kesek di kampungnya. Berak neng ke kasus mulai pecahkan. Pak kemitai. Jadi bah kasus ni pecahkan. Nek talunya awak nak selamatkan. Mata ruto ni main receh di cidu. Igi suas pada ngodong aku apa ketu. Kenapa kok? Ya rere sana sedingi di saka. Ku sukses nih. Pana pengketu maserati.
Nah, sesuruh pangka palsu ya. Nampak dia semua tu pesangi pula pusat. Pangine kiring. Kalian tu pejerak ki. Iya ku si Pak Dua. Lone kepajangan tu. Kenapa kowe? Iri ko? Oh sakai. Napa nambe sedih makura pa motor labo ya seh. Iya, senyor. Napi ya silo sedih makata bendretku. Adi ya, senyor. Sepungan yang kayak besi. Malah ke ku. Wala de. Ikut Pak Dua. Cikol lisu. Berapa tu batu lumu. Kenapa ko? Oh sakai. Lo kasi impresi-presi bendren neleting. Kamu natapi papa ini. Siap, senyor. Gagah, senyor. Kosong. Tapan iya lo kan hari-hari. Cuma lipat saya Pak Komandan. Pak Kude. Kode magai. Udah leku. Pu, gempun na. Pistol na rumpu ba masu. Pasal rumpu. Pak Kude belum lipat saya kakak. Pak juga beli kartu gue. Saat saya di kota Musolang, pada apa burana? Bara campura liwa sempo. Engka pasaring, engka sika kaca plastik paru besi liwa sempo. Tahu acu. Ambonai, dia gak pengutu mu balu. De gaga, aja nama ketanangi ko de gamita taga tuko tu. Iyo cocok, tahu acu. Kunya perlu besi mu syalin nah. Yan itu mau ala 20 mulyangi, gratis penepitin. Suli pa. Kau perlu na bawa lah dia wala penepitin nah, siya kena nah. Hala ni pala, 15 sabu. Oh iya, cocok nih. Arenanya perlu besi. Ko iya, ala to dia penepiting mesin pula dua lapi. Nasebu. Oh iya, ala to nak pula. Sampai kena nih sebu. Ih, kau malah mau belum sempu penepiting. Pesen juga bos. Selangkana dulu di sapa. Iya ambone, pesen ni we, patah kalian ni wala. Yo, pakun tu beli. Bara campura liwa sempo. Ya, wal kabulan ko desa. Di granule lokai, di nusuru gocang di sange. Oh iya, Cina. Dia melo meli barang pecebelah. Sempom be. Cocok nih, kau ini pek mal ketuanya. Jual sih, itu bani, nemu mau agak paling lepah. Wah, alas sih wah ketua ngimpo. Ali ni pasan ini aku tadi bola aku ya semeli. Ada lepak, ni kata tu Jadi, lusiku tuh. Tas salin ni 50 sabu taralan tuh. Tapi bosku, kalau nampak capu barana, napa kurang amuku tuh. Oh iya, di malah. Paku ni, saya malah ini ketuanya tu, peta pelora sera sabu sera tu nasera pelora nasera rupiah. Mak, kuruce di tongo baru pia. Hendi, gaga pa bulu ketuangan tipe cekon raw mapano harga sengadiku. Sedangkan ya rodo lo kami loko diko jalalo mapopo maka ada mapano harga kak. Misengi lengi pa bulu anti pecah. Nah beroin kak tuh. Bosku, mata rumah tuh mapano harga. Ya pele. Tapi ya ketuamu, muatong mo dan repak. Astaga pirullah, di paham mu tepen di. Nabati ku hindi magapu-gapuang itu dulu mo. Na cirepa. Iko sisa na pala magapu-gapuang ka tu. Berama ka dako. Napa aku minta ketua plastik mencing? Anda cak di bos. Tino lah dia apa? Aku di betul naga po kan? Apa taruh? Ya ku ya ternyata tu anti pecahan waktu ngalade. Umpe nahi. Silade keruntuk ketua apa kumpe nahi. Nanti aku sapa? Hama iyo di. Umpak apa tuh? Meya apa mana tuh? Dulu dah lihat ya kau meliki pak ya dan radio lo. Mbonai, dia ni gak ketemu padanya? Bah, engkau mau apa? Malah alain ke tundi tagatunya. Oh iya bos. Tapi pada mau umpak ni Ronaldo ti. Bakasi pada. Ni ama balu. Tak jadi mana mire? Lo kemitai. Kasi pada umpak na to. Cocok nih, alat tona tuh. Alah, ilo mana doin? Iyan di, ya kalau kama bulu plastik dia sembarang. Makanya kalau kama lebara di bosku, urap pakamana jelo di lona. Kalau kami tumpuk naruh plastik, jadi ya dia barat plastik itu cuma kadang menjajah, pasti megaloman. Kedua yang
malang. Tajo kana. Sebetulnya di mencapu itu na kerawan ni. Ambone, kung kemo pa ketemu mumpa ni eh. Paling pangamo ka na. Yo ba. Ambone, apa cicil to kue? Ibe dulu mapa cicil mako ku pana bisa pa mo dela. Tok ngala mato ti. Kung kena ngulo-ngulo pun usahay. Sempo pambe di dahlia. Sandin di pasaya di gaderuntung apa ko yung pana. Sandeno yang kemo pa wala mana ni dia sa sarak ko. Dengelih telinga dengelih. Pedih wah. Tapana Sandro si taye. Gara-gara iko merpanuluku. Bisa mo sebelah papa aja ina. Hi, dengali. Masih meto sutradara, pan pisuruntu sekidar laut ya. Wah, kasih. Dengali pa jeni, lo kumun itu Aja nama cerika. Si pengannya si bawa ki. Nak kena tutu ka abala. Majasa di keluarga deko makon demi cilaka. Iko Sandro, tetap ku hunuan ni. Telolok ka. Ana iya Sandro Risa apa iko macuni. Pada disebedakan ni tege batang uti tege Sandro. Muna pakai wangi. Magano. Muna na anta Sandro. Otoki. Biterungku ka atu. Jamo to dong. Kumo to kana padir mo pi ko tu. Iya, Bang. Naji, naselingi ka. Ba jeni pa muna tongang itu. Aro itu se. Dia tu nanya aro. Sandro, pinsan no. Ay, ditungan digaga. Aja mah puna, kuya calay. Kau ditikak toko. Yo, bukan berani. Haja nu isi matelin liruleng. Iku bahasa ditambah lesa aku malipuno ka. Hanamo abba. Tiga rujuk ke digali sukuannya. Una-una seding. Wah, dia tu nama gaga. Wepang, kalau kita kena balana nak resi pado. Tepas selama kakak kesimala. Kuambo na idi bawa kalau kita malah taala ni. Iko abba. Telinga mo kumila doang. Malah dapat kopi tu. Ambo na yan asli. Pabalu-balu laku mana capu mana degana sesa. Calo tosogi. Mak, Abah. Mak. Ya ambo na mau dimampijirin abah mo na. Oh, tu mau pilih abah mak. Ya wasan itu mati ni. Pak den rotu kulo masuk. Kesedih sama seramun di desa boleh. Sempak mo bali maka dekala mo cuy. Naga beto mi tabi tu macokon. Isu lepas timu muka tu. Hai Mr. Mo, macam kata naba mu. Hah? Tongeng mak? Iya, tongeng. Beri jaka bawang. Pace dia suat doangi. Iya jadi dia serai. Alin dia mengeribe. Pantas mempetai abah malak. Anak mengeribi balik. Hai, iku si Pado te ko pole napang kalisu. Boleh kak sapa doi mak. Nek jenau ceritaang ki pak. Musa ngamas ka matu magampu. Tapi mak, ang ketubaji surat kabar masu, maka dan kena nama padarani. Napalis-lis mak na minre haji. Ya bobos, dilo palis-lis to minre haji. Wah, aja naman lah. Ya mak na ba palis-lis minre haji. Iko yang ngelo ba di palis-lis tamar masaki. Anak ketupala salah-salah. Hei ambonei, agamu jama. Mak, jebani amat te. Pakunya di boleh jatuh per kak. Malah, pedangnya mak. Mae, sini na pelasti umpe beliau mana miseng. Wah, 100 bahasa modal anak siapa ini? Telur ratu. Kayak malah 150 mak. Hah. Ini lo semua modal akang itu aja. Malah. Iya bos. Kita lihat betul nih. Muka. Ambonei, mana kita lupa pasti cemi sotole. Lo kurutung berberomu. Wah, tiga topo itu mak. Dia aku sugi kamar di betul curinya doiku membacarin ya kakak pang. Malah, cipa patah sena. Macam nak. Dampo kaba. Apa mula capa aja lah tu capa gem. Dewa pasu tole. Kau dega agak dana beliau. Pangka pesen lah. Memang mengurul lagi, tapi dia mengurul tole. Cocok ni malah.
Itu eu pujaki ku pamgati ku mpahang. Hei ambonai, alah ni kasi abamu. Paci papa pembanin lau. Iya boleh mak. Malah aja, maka kaya aja lo ku percaya ko. Mak, kumakan dia lo pelang dia lo. Burka tu malah bete ya mak. Ya betar nih ko jadi lece mana nih koro. Belum kumpu mana nih. Bos, mana ki? Anakmu. Aku seni rula pesemate. Memang mengurula lagi tapi dia ngurudot tro. Bos. Magi bos. Sani ka to. Jadi kaman rasa walu pimanya. Malah agak nasa din riaber. Lalis di ngadander. Makare bos, memang gere mengurula lagi tapi dia ngurudot tro. Mak, pas juga sisa kas bayar bah. Tete di kala, alina sore boleh. Ya apa corona? Apa du puji mana ko? Magam bonai loko, kalau aku sapa konrong. Oh, ini mbak. Kamu lari tama. Kasi Dahlia, ya lo tengok kat sedih jangan mutaro. Mana ke kasi sesam ketua repak lo kumeli. Derustang, tanya we agan no pujang itu ketuangnya, umpek na. Wih, yang kelima Saka. Dongok-dongok ni kong kenapa? Ilong pitopo BBD ni gani setopo ki. Wah, itanya sigari repak dalam perluan. Umpuk nasi. Awi. Iko maka tututi. Semacam itu tak mau bebe, na wisengi ya, macam biasa. Iko Saka, jatuh nasi matro-matro ka. Paya kalau meli gagah deh, nang kena selang-selang, maki guna maneng. Dia memang dulu Saka. Pak Cedi di poidi, 10 pembeli lagi. Ya ufu memang. Ulah biramat tung ketos teru daripada nak dua licai. Nih, lo nak main kiri-kiri ketua muang paki. Lo dia taruai. Aga. Lo kemat teruai. Saka, lo ku memang melangi wai. Pak ya to ku tesie de. Ndak digagu we materi mah. Cuma saya harus Konstantinopel. Ko dia rapakan dulu ke tuang kita Cidedin. Yang kedua senior. He. Pak kita mana mah tamu ah. Pak ya tu, ya ku dia sebo ya tu ke tuange. Elo ka masuk nak bi kedua. Pasal capu lah seku. Pindrakan Saka. Kau pindrakan ni. Sebom Dahlia. Sebom memang tapa mu. Pak dia perlu pidak dia lo tapa. You kedua di ko emang dong apa ku tu. Pak mentandri sekolah mu. Aku nan lepas sekolah ku tu matom dia tu ka betul-betul nah. Senior, jam ada no ko itu ti. Kaya din ko no ko mapakro. Namo tu ku tapa mu. Ya ku makan memang ku dia repai ke tuange. Tak tahu ku lepak. Hei Dahlia, you ku tegi sekolah loka. Loka saya dah lo kepija ketuaku. Pak rasa repak to. Pak Wito ku tak ko ye. Oh, cuma ada Dahlia. Ikut tu di tu balong apa nak orang? Jangan melo kelengin do. Lo kono mai. Pak nemu tu tiwi di palas itu dia tu galak lo fuling. Lo kono mai. Maga ni. Pada telinga mana no? Maka dia ketua repak oli. Umpuk negara ini senat tuangan. Ini lo tu dia lagi ketuangnya aku dia dulu maki tujuangi. Umpuk bawang. Ya mana nu itu selo tiwi ka sinting. Nak kena naga tu makin mager dia rustan magati macua. Dia agak pada apa jauh simu tiwi mana nak pero. Mis semua. Boleh kama presiden dokter roe. Lebih telur ratu kolesterolku. Tekan aku jadi di paut. Agar pun dokter makin di bawah. Hati-hati saja dek. Jangan terlalu marah. Iku senior polo plek ma presa de merah ka. Kalau toka presa kolesterolku. Aja ni kolesterol mulu kompresi ku tapamu. Gula menerima timu muserai. Pak makin di dokter roe. Tanya Saka dek. Suruh saja hati-hati. Jangan suruh makan kacang dan gula. Hati-hati aja. Iku pidak si Padua tega mau beli ketuang itu. Kok ka dia ambonai. Wih, buang ambonai sih. Elo ku memang juga tim polisi itu ketuang si Padua. Napa malah doimu? Pak ku dede tu gak pada aku si macai. Masih Riki lo pelisui. Pak tak kalah berdeli. Jadi mau siri itu ti. Pada dong aku sani itu. Aku nama alpi mo doimu. Telo mau linga pe mau nulaingi. Cocok Saka. Lo ku memang buat tim polisi tu si Padua. Pak itu ku dia beli sumba bila kabi kita lu. Ure mana ku tahu amu. Mari kakek do. 1. Iya tu, suwe sedir makundri Saka Pak Le menahan semua tancak-tancak. Cocok mau sengi senior. Iko dia rustanga sepur ku pedang. Komadar kaja sembarang pidaka. Iya Saka. Uco itu badah liana pamasa manga meli ketuang. Masa derus tadi kena. Iku deh. Saka, lo kuno melo kisah pambo nih.
Pak gergera lain tu dapat kue. Pak ya tu kurung tu nemu tu matiin ru tembak tu. Batu sedih. Dahlia, ya napa na tumbe upadiri sakala. Wah, agur-guru me menot calai. Terdatang rama ko matu. Demite ya, darustang, bakatalundop nama, gargaru cala. Ako na meng. Dia petang berangka macam mana? Dia boleh berangkai ya, Abah. Ku dia penutup bos Besar aga. Iko aja nu semata lebos dia lena. Pas itu nggak nama gelotak menotak na. Iya, Abah. Tapi alina tu sepun usaha. Ini kasi anggota macuy-cuy ki bawang. Rulang, lo kena timai. Asal lo kena terang pesai. Petan resto ni. Suruh pasal lo meletu. Dolo abah, udah dambo nai. Amma, tilaco. Pantas susah pai suara lo ku dia urun tu. Ayo beli pakai. Ambo nai. Oh, tono nai. Pas lo kok macam mama tanda ni soy. Mage mak, ni lo moto Dini ulen reputa dui. kabawan. Oh, enya penyewaan bus plastik di. Ada kami dari motor kan itu Mage mate. Oh ya ba, yang pak ada na pas apa doiku. Tak ada ke sih irule. Napi tu cica di ponca de 150. Hede na hadita. Anak me wis salade. Memang mapulya soy. Baja tejeng ini masalah itu nereko. Aja dalam merenu lade. Ama koni ko ba. Pa wisa de mesti coco anakmu. Intinya kok pengen ngemlah kadoi. Iro puji. Mbonai. Otor nai, rumah jama. Otor na. Mereka desa nak kamu terus emang. Wah, kako na. Pau suruh rumah jama. Rendu pesadi aku punca kadoi. Iya mana sejauh kak. Tapi dia enggak ada mah. Lama gue kelihatannya nih ya siapa doi. Doi siapa kak? Gampu pana amu iku rulo. Ini ngitinyi ku waktangi. Guru lapak na nai. Lak modal mati momo tapi bicara gampung. Eka bob patimun na kong kenapa. Boy. Gigi sedih sekur lo. Aku ni raba. Aku ni merok ipo sae. Mbone, makado pa sae na. Aku lati may. Gampu pediri ku abang malah. Beneng metatangi ku kita ni. Na burtono lapak le na. Taja na lagi dong yung maba juga. Na peluk kimal bar. Walai, tunjukkan nih. Bos, kira-kira napaki mo ko yung maye? Mayo Ini ngeradah ledo nih bos. Aku tangan penutup. Oh iya di mana? Di mana tuh? Kero bos. Biasanya na tunung-tunungnya leso. Oh di pagi mah tuh malah. Pan kejak ya dan nama kada sini negara di upaki utar mana seliwang pola. Nah biarnya mah tuh. Coco nih bos. Pasti boleh dibalui. Tolong manci di duit. Cocok. Jelo beli malah nah. Sapa-sapa kasih barang. Ke sebetulnya ke barang yang made ini pagi. Sinala tama lang poler. Malah kiri-kiri na pakai mak. Pakai bos, tapi jarang. Ya pernah pakai mak tu ko loi ma baca-baca. Atau loi ma lepet ay. Oh, letoni pala di malah. Kami naja bawang, dito beja malah lepet tu. Matu pidel dengan yang maber.
Desa, magi ki tak kemenya kita wita. Pada sekadu. Di nelok nanti ka di bulan kekakuan nimbang. Namun dani ka seding. Lo ko boleh meja mantra ko? Kumaku tanawan nimbang. Mana katanya laki mantra ko. Agan lupa. Oh yudi. Tadi ka boleh ke tuh, juga kapida desa. Hei, cukup penjajah tu. Aru binemu mursu. Lo gare jok ke belakang ke kade melo mantrai. Yo cicil ada tu apa kur laki ye. Dene lo lipai keluarga ni binina. Hei, kau coko boleh demoleh sterai. Alam muka ya pupine. Kau ya pine, nemu selalu ke belakang ke kana wan tratutu meto. Iko telinga mo kong kumupaw. Dia situ may telinga pa desa. Iyo. Ang telinga mana ke boleh. Tapi cocok tu rumah sing nendro. Matu boleh na. Kontrak aku ke belakang kamu. Iko, habis mau pindahin ka duro. Am cerita ngasih. Alin dia cerita apa ke masalah keluarga. Tuleng. Paden repa utak kamanya. Denang kamu tenai ka maga ko. Sandede gaga kadu. De gaga mo kutana. Ya si Lome toka hasa di mengempuru. Masa mana sedih kado merilala daripada dia. Bukan main. Pada amo si antar aku ya sesuai na liwat cerita baja. Pada saya kamat cena. Kasi mo alam mace. Na tanya iglo lo kekero bulani pa aku tanya bulani pa amu. Orang bani ko pergi terator re. Kude na rungi ko pameru. Jaman ni kero. Dia betul. Jam ni pakak. Tapana pura tama ni mito kau bro. Dia kan compa. Dampo kadeng. Namisat tu ko kepala desa ki. Sibu tutu ki. Sibu aga ko. Iko sepadua. Pura kay meton di gaga. Malasa ka. Dia menekan mecelei kak. Mori kak celei kumoto. Berat singa kak celei kumoto. Olok kak celei kumoto. Paja kak celei kumoto. Alhamdulillah. Celei kumoto. Ama deng pura ki pale malasa. Dia tu gaga wiseng. Dem tu kami sengi ko pak botu peru ko. Ngeram tu becu yang tutung ke ko. Pur malak ke. Dia colong. Sama tu gertak laki yang degero. Iko wani bang. Mana kayak gertak semua tama-tama. Bagai na, macam ko. Nawa ko pada desa ko. Dia tu tahu. Bos, si perlu ata tu dia ulur. Matikan kapang. Jangan murus makan lo matikan. Ini mako koy. Ini penting kan. Usaha tak. Kau si perlu apa kau magelo. Kati terala barang. Dolo. Tapi ku perhatikan. Iko, dia nak tamat kudung. Astagfirullah. Ding, walupi. Asaran nombe. Berarti ini utiwan di kula lempu yang muti lalam merejing Bila apa kru? Bang. Jadi sudah ikut. Biasa riku bertanda baca lo. Mako koy. Astagfirullah. Jangan sepok. Lu desa. Kasih berapa baru? Dia belum beli. Boni, jangan dulu muruk ka. Pedi nuko ka. Amala tetok itu. Dek mana no? Deng, nulen kita disuruh kamar dek. Bu desa dia belum nikah perak anti karap. Jadul lu ambok nih. Solo kalau konya deng. Tapi pak desa dan lo mantra kak. Kui kalau mali bu desa nu di mall bajau ke telu. Matu pi. Cukup merdeka tu. Iwan nimba japan pena. Pada kita mah baluan nimba. Ngerasa purku suruh merdekonya dia tenang kak. Japan pena wan nimba. Bu desa, di mali. Pai gana tu lo meli bu desa. Di ulo pak beli, ini metu bau terungan. Pai di tu saya langgan ladaku. Iko, dia metu gacok kurang ajar aku. Kita ki mah bicara, apa derabaramu. No, asmis sama tu makan kurang ajar kawan nimba. Ini si mati ku pak. Pulang masih kira-kira kuno calo ke dulu ni paunan rimu. Dia itu serimu. Sana ni kapram tu. 50 sabu. Mati. Jadi becu ku. Oke. Betul ni pilih rantai deh. Sebenarnya itu 5 sabul ini tuh. Nih pas ni. Dah bisa masak sungai. Oke. Pilih 100 tau. 4 rupiah yang pandok aku. Magen melo lipak kak. Semua asal wilo demo. Nang kamu tu deku. Wah, dia ngapa kur di desa. Ide belum malah tuh nih jadi sih. Ya apa belum apa kunya? Yang kemarin penena, sinruna, kacana. Sempola kau 35.
Ada nih tak pembunuh. Demi itu guru mana dari beramu. Oh iya mana kau ibu aku napa sini tuh penjalan apa di rabarana dia dong langsung mana dia betul. Ini cerdas dia peta ini. Dia. Enggak beda bini mau salah. Dia ini. Karena nak keling wadaku. Anda kau ni dia memang. Magi sih. Tapi dah si kenamu. Iya, dia metu mengelo pak kita kumi itu kok. Mau magi. Papa mula aku ke asosiasi lipat. Bagus si tuan ni mah meru kesiwang kelinga. Weh Pak Desa. Kuno aku Pak Menteri. Si pengena upui pa, napi coba. Cocok tuan ni bang. Iku emak ke Pak Desa. Apa ker kupurmu pine Andrina lipat tu ke kana. Pak ko ke kana mak ke dana pasar aku pasar tinggal aku tuh. Hei, iko aku isi mencili. Abah, ayo nanti selalu kapur perpari ke aku. Nah, nak keluk pada Pak ada kita itu aku tuh. Haraba, engkesaku. Ikut kembali ke gay. Ambon ni dre pa beling ha. Benar ya ambek, percaya memang di tangan ke kamu dilalu. Astagfirullah. Cap mata ke aku Abah, lo ganti melalui ambon nai. Cap polis ada purangnya taro. Aga memo pidakur le. Ya tuan namu nak puliang kesoy. Baja, nelano abela, nelano masalah. Masih patur le. Ya gini nak merulang. Suruh memang masuk. Kalau lupa betul nggak senjata lindro na. Mana kemana we? Tapanan pa beling ketua repa itu ti sebadah dia. Dongo pa. Lo kati mo sapai. Ngomong aku dari sapu na balu. La ilaha illallah. Mga si utang mana ka? Napa minta tahu ketuang luna? Legara ka dole pada setabe. Pak ini cuma untuk ambo nih ye. Berapa aja tu? Yo, lo kuno ya. Ulang hati po. Bos, wah menggelo terlalu berabur. Menggelo tapi terlalu berabur kasih. Pada pernah mengeribi, terus capu nih. Iyo di malah. Nak penyuri kiri kembe. Megang seru tak ina dun. Siapa dah tadi Andre? Dia mau dela nah. Pak berana mana yang mak dia lah. Tapi ya tuh pertama yang mak di dapureng. Apa sebelum? Pak itu ngegah di sisa. Wah, aja nu pikir malah. Itu kuli suki matu nami cema, tapi di ponci badoy. Cawa sih. Malah baju kuda coy melampai sungai tak loki masuk. Golkas nani emak sebarang jana digandeng. Pak yang merubah dua teralah. Nu dikilibur telung ngesok. Itu penuh celingai. Oh, kok kulkas nih yang masih bawa ranjang yang malam muala. Dan wace ya bos, lebih baik mau pecah kak. Paman sah, nasur kima dia yang mak boleh bulan. Oh iya, istirahat mana boleh kemana malah. Paya aku tak kelar dan kadang ngaku nama tiku bulu tu. Mampat sama mana di Cilengangi? Dia beli purun mandre. Wah, kepedi boleh mandre. Angkat dulu mandre ku dia apa belum balu. Mas. Itu malasa. Karena tanda kai kurun untuk memang ini nak erwa. Dia kupiro nu viro ku. Dulu. Lu kasih di teme saka. Nih aku lo teme kama matan tu jam batok katu. Lu dulu nih ku deh. Itu kaya senyor. Ya kamu urun tu ambo na pianesu. Magni nasangkul bau tiwi. Ai beli pistol mali. Asal lemurun tu aja memang lo kan boleh betang langsung memang udah rulun nah. Nah. Tujuh mana bro? Cinampu yoka. Ganti-ganti ku senyor. Iyo. Bos, jadi mau ganti-ganti mandre pak. Mega mau kita kasih langganan aku mata aja. Hei, jumpa perlada kak. Kalau apa seladamu? Kira-kira ngamek kan utongkok ke mangkok ke tuh. Jam bergerak. Kau mas, yang ku angkat tengahmu. Terus kamu kasih saja bakso di situ. Yang ku kasihkan lombok sedikitnya. Iko ambone, siapa mana keluarga? Kamu pada ngodong mana sih tay? Pada ngodong agak wena. Jauh tempat di mana? Andre betul. Agak mana kena di mana? Itu lah, bos. Berarti asli dah kena. Padahal yang aku udah sampai.
bang aku dia ke sementara mana nih mati. Mana kalau mati? Tadi ka pelurun na. Apa ada si padu iya padu ngomong mana sih teh? Amo dah cukup moto. Dari mau tuh pas aku mati nih kenapa tembak. Men kalau mati di api luruna apa kro? Celok, foto mana? Ora. Orang mana temanku? Mana pas itu? Mag. Masa kau tikan nih? Pagi ke senior terlambat ko. Mana kalau terlambat lepak kak batin bidendre. Iku si padu mampa dongo-dongo mana dah lia. Empat beling ke tuan repak. Mana kau masa lu di padu ngodongo? Memang repa nih, mumput itu plastik nah. Kira-kira kau sedang keling kau kena pau. Mana yang malu pisaka? Misemo, ya ketua ngutan raluan repak na. Kau diulukus balun saka mau recipo. Rula kan teh tono, pa ikut teman baru game mu. Ih kambo nih, menekan kisah mau gagal bola mau balu. Nang pasal apa desa? Iya mak, itu eksi ada ulet tu 5 palau. Aku jama. Tulis alaman ni. Terwit. Salah tapa mo, mana kau gagal bola kau balu. Oh, salah sih kak. Ih, tege boleh masa berdece mak. Agak kana petu welo wala. Na perlu balu. Nasa sih mak tu perampok tu we. Ambone, ya wasu ibu dah lama tu pagi pak balu. Anu dah paling makmu. Pak beli ngapu bini aku ka perada nak pengkasena iruleng. Siapa? Ini nama wala gagana mak aku pada gag di boleh. Benengin ke di boleh mak aku. Dia taruh kalau malai. Tu di mana? Iya bos. Weh. Tak seluruh repak senjata ki mumu. Keting di tanah anak ini sebet-bet tuang bicara. Dia bani ikut seleban kampung ni. Taruh di mana? Kena memang ngak. Ikut diruntuki pasti disuruh gimana deh. Pak Yero, aku dia di jauh di kampung dicari. Taki, taki matu deh ceng. Oh, nempuru ki, nih cicengi. Itai, usah lihat kampung ni. Dia polis mata nunggu, aku minta kak deh ceng. Oh, kalau aku bontak. Wah, deh, pali bajeng kena li supaya ngero. Berdiseng. Oh, sakai. Kisah kami sepalit tong megelo-gelo biduan dah. Loh, kok mah senior? Loh, gimana cara? Ada medek ni padu ke kampung itu. Bang, kamu senior. Kau boleh makan Pak Badian dulu nak biduan. Iya, lengur lagi. Tapi cang biniin.